te kuble fi baru kai ke nompe ya kene channel junga nak support te menta ngara kene ke video ke bapni ya fi ya ka lab jong ke company jungi jong ke Darjeeling Garden Private Limited ke badan Siliguri te company fi ne kamera kumno bangile ya tissue culture ya isintiu simbidium orchid jongi ma te kena bo fi yo I te ngalaru mane ngalayo ke jingwet ke ba te kena nai sa te re bandrung belman ne kimsha te hamse ko permission ko biang te mentang ngalayo bandrung kon dia fi dengan sebenarnya seperti ini akan ada video yang kini ke bar Fatima dan flash pun saya baik ya ke video segi hap deng mas darung haneng hap deng kemas mah nah badan ke iya dah jadi selipar ngihap hong dan selipar merung sepok tinggi hap hong dia kini ke rutin tinggi hap tak sanitizer ya lade kikti ki berkah shwa barung hang nih kene kamera bangi pedam kisenteo mah te hane ngi sedang nang ne nak ne ka sebo ya ka sebo ngi pedam shwa kum ne pe pi la te pa to और इधर से ओवन यहाँ पे रख स्टेरिलाइज पे यो बिलर ngi sterilize hang to ngi hap ko oven sterilize ngi shat ngi bilor wan penyak kiknya te hang ne de ngi sterilize yaki sebo jongi ma nang penyak kiknya ngi pe kini ki machine yang ini kita ke mesin ban sterilize ki sebuah pe itu kita pulang dawai ki ban hati ban baru kau sterilize pe ni dong tu terkah media preparation ngile hang nen pe ki kene kamera ngile iki media preparation ban pen krek yaki sebuah pe itu ki bilor baru kau tekngar le kene video tang bo video I ma phi ya kene ka lab jongi hapo ka company jongi mo kene kede ka lab bangi pedam yaki senteo te namar ba ka video ngale tang da mobile tele se phila banum sai ha pe si bon ba ngile ka kamera amde tangane tang don susu pe ki biun ki ba he ki don ki baret don bila ki jong ki por ki tarik baki le yaki या वन पदम यकी मां pengen पनी सतोई कमरा रो कल्चर डेट है कब कल्चर किया वो डेट है कौन सा किसने किया है उसका नाम है ये ऐसा होता है जैसे कि इसमें स्कैन करो तो वो सब सीरियली आता है सब कल्चर है कि फाइनल कल्चर है सब वो क्लियर होता है इसमें ये किने भी ये हनी ये दोन दाकी नंबर ये बीटी मतलब batch number दोन हंग तो तेनंता उन्हें वो NL पदे उदे वो variety जाय संतियो मां tenang ta utarik meno kile tissue culture bibas dang start date mo te une MB de kerteng jong nong le te ngin raskan yo ne bar khoi ki detail ken me lot to QR code mo 1 2 3 अभी 2 से स्टार्ट किया हमने ना अभी 1 इधर बाहर देखिए हां इधर ने incubation room 2 ना machine babun zat ni don ये ओवन है ये ओवन जो होता है ना कल्चर करने वाला प्लेट होता है फोर्सेप होता है वो सब इधर रखता है ये क्या बोला स्टाइल करने वाला और स्टाइल जो मटेरियल ओवन हां जो प्लांट को टिश्यू वो करते हैं ना कल्चर करते हैं ना वो प्लेट वगैरह सब स्टाइल करते हैं इधर अच्छा कमut kitiar ba punan kam igni kisintiu ki sterilize bha bar khoi kumne bar khoi और ये क्या है इतना बड़ा मछली इसमें वो करता है कल्चर अच्छा पे के जगह तरी कामरो दम करी ऐसे रखा है ना वैरायटी निबो उनको जैसे कि ये देखिए SU64 हाँ 15 तारीख 5 महीना में वो किया है जैसे कि ये इधर लिखा हुआ है इधर 1 2 3 4 इधर 2 6 मतलब काम करने के लिए इधर ही बैठना पड़ेगा हाँ इधर ही बैठता है अच्छा इधर एक एक करके हाँ हाँ इधर शिफ्टिंग करके होता है एक शिफ्टिंग में 6 जन फिर दूसरा शिफ्टिंग में 6 जन कमर kamera terekam और फिर इधर don tak kowe ke suki ke don haki yet baik kalau long kum ya ki beriu ya kajuk kor kom sumar fi te pe ngas ni fi sakane de kamera tang don kowe baik
सकने को का कमरा ये इसका इंक्यूबेशन बी भी बोल सकता है 2 भी बोल सकता है इसका सकने रो कमरा कनेर incubation B lani incubation 2 ro kadang dai kanero इसमें सारा B+ रखता है B+. B+. अच्छा उस इंक्यूबेशन 2 में मिक्स करके था ना B+ और C+ इसमें सारा B+ ही रखता है इसमें थोड़ा जगह नहीं हुआ इसलिए 1 hangने part 1 incubation 1 hangने tapi iya hang tu tak baik bar khoi kini kijuk he tengah susut lang ngajing patai teman so stam kum tu meneh he baik bar khoi sa stais kamera sini ba kham he dan ton ngini rum apen ip he to kat tu he ngirang ton mata kani ro kadang theli ngin sadap nama kidang pedan mata mata khlai ya kane ngalap ni ya ya kane ka lab jongi jong company jongi jong Darjeeling Garden Private Limited no hangne tinggal ni pina do basdan hatu kane ka kamera hangne la don ki ba kham he no tekine kane kede jekat rekam jong khi ba pedan kesentiu ya kata tissue culture jong ka company jong khi nang tu pade ngira patsa ne ngas peni ya phi tenak itu ki bilor mane pade nak tu ki bilor mane pade ngisai ngira ho pat ha kine ki kyo pi kine nak tu ki bilor mane ngira ngisai ki ho hang ne ha ye bi se mai na kine ro pai nak tu ki bilor ngisai hang ne kata ngidon la ko jong tissue culture production jong company tapi ye hang ne ki balasai na bilor ngi bo ha kane kine ki tabor lane ki community pots ki amma kine bar phai community pots phino ye hane bar phai community pots phai जैसे कि ये टैग लगा हुआ है ना हाँ जैसे कि एनलेट और उधर बैक में भी लगा हुआ है एनलेट ये सारा एनलेट है 3 और 14/8 इस दिन हमने रिपोर्टिंग किया ये अच्छा ये डेट है ये वैरायटी नेम है nakalap sinira pa ay kiniki community pots ni kine ipo hane to karna ibu baik ne ipo ne bar phai kita ne lang jong number itu ibu number kan ibu kini phai kita lagi jong number tip ya tarik mengile reporting mo ditarik kan pengintip ya kas arta jong sentil sebon saya cara mengisku part mereka gitu ngan peni pia setang ya kesentiu he namar bangala thai ban mi semi ka video ma tepet yang tu kane ka detang ka we ka yeng menen ngala pedi pia ka we stage po Jalpaiguri sa Ganeshguri sa Ganeshguri ngang stage po Siliguri tementa ka don sine po Mirik ma baik pi gitu kine bar khoi kesentiu tu baik company jongi ma baik ngidon la ka jong ka production house ka production farm badai jong ka company baik ngibu ka pangkha kum tu kanang ban maintain ya ka temperature ban yo ai kal air ma tu tepet kini pi kini kilaya sedang manpu kilame em tu yam pet ki pen phai kini si jaka ki pen phai kum tu sentiu